Manamaglan, hier kom ons. Today we are in Manamaglan. Let's see who's in the work, let's see who's in the school. Tomorrow's Workers' Day. Laat ons kyk hoeveel celebrate môre en hoeveel celebrate vandag al. If only we can get and find jobs for all of them. En er staan op die hoeke, sit op die hoeke wat teks. Nou met die arme taxi sticks. Was nou hier om die koorts. The box. By die greens. Belinda Court, Aletta Court. Hulle staan maar, kyk hoe staan hulle. Maak maar vir hulle gelukkies. Maak maar vir hulle gelukkies. Kan my nou bekend is die ou ook sy entrance op. Kyk hoe vol is die Manamaglan vol mense. Nou wie week en wie week nie. We sien die skool en we sien die skool nie. Môre is Workers' Day. Hoe kan die mense dit celebrate as hulle almal die week nie? Hier is Menenburg in Biestraat. Because the Pakistanis have all the shops. Is true. They must start employing our people in the shops. Nah, the Pakistanis like to employ other races, not the people that live in the area. Yeah, you see, that's a good point you're making there. Because this is where it starts. Home employment, employee who lives right near the shop, man. Employee buite kan nie racial group. Ons is ook mens, man. Die is ook mense, man. Almal sit hier langs die pad, wag maar vir 'n gelukkie. Cirkel wil jy afgaan. Dus kyk hoe ek die weer Klewe Valley ook. Met die Klewe Valley toe. Die sag. Strele met die arme mense. Lekker stil. Stil joh. Dan by die junction. The junction. Die junction. Sit maar nie so. As jy bakende, as staan jy ons wat teks soek. Kyk hoe sit hulle in die vela, hulle turk. Hoe turk hulle. Kyk hoe turk hulle. Silvertree, yes. That is where they shot that man almost 2 weeks ago. Yeah, no, they were standing there by Klewe Valley. Kom die ouens het verby en wil maak 'n skietery. Gaan ons gou af Storms River. Storms River af op so. Nou wees jy Storms River. Almal sit by te kan. Kinders is in die skool nie. Wie gaan skool en wie week? Môre is Workers' Day. Hier staan die Loyo en Storms River. Holiday môre.
begin, anders kan die metro nie groei nie. Ja, er staan a lot hier, jong. Ja, die bots is vol, die hoeke is vol. Hamilton, dis die library hoek. Ladies moet library toe kom. Ja. Wat is 'n lady school?